Ground pepper. Lemongrass last. Asin, soy sauce, oyster sauce, garlic, lemongrass og onion. Syempre, whole chicken tinibuok nga style, no? Atong isabaw na is Sprite. So first atong butangan si asin. I-rub lang nato ang manok ug asin. Ground pepper. Dayon ang lemongrass, garlic ug onion atong isod sa inside the chicken. Tangan nato gamay asin. So una atong garlic. Sunod una atong onion. Tangan og asin ang onion gamay. Kilit. Nara guys, simple ra kayo. Mga galitsyon. Yeah, kuan. Lemongrass last. Lemongrass. Indutan ni pod matahi na pero kapang patahi gud. Kana lang idot-dot lang na to diha guys. So, mao na siya. Simple kayo. Ito na yung lutoon, low heat with Sprite. So, ready na itong manok. So guys, i-add na itong manok na rin. Ito na ipalingkod. Ito na kayo guys. Sago na to ang Sprite. Ang atas babaw. Nagpuwap. I-wrap lang, wrap. Few moments later. Muta kayo dito guys, no? So guys, baliho na to ang manok. Bukal lang ni. Try. Guys, butang na itong balik. Puna itong balik guys. Few moments later. Humok eh guys, no? Ginawa na ko ha. Lami.